The Masak Bayan Full Episode Channel ay ayatin mitipan nakakitam ditoy. Ita akwento keti sumeti mangted inspirasyon king Nanang, kitkitaan yu mananday ta aladawan. Mano ka di ti taon mi, idi impampon yu ti kasingin ko. Diyak ko maimpampun ti kasingin mo, no sa anak amarigatan. Awanon day di amayo. Awan kadwak amang padakkel kada kayo adwa. Anya ka din tinagan na? Gerald tinagan ti kasingin mo anak ko. Sapay ko ma, taag kikita tayon tupay. Ayan na ka di ita. Inampun ti kasinsin ko anilani. Adada idi syudad. Ngam imalis da kano iji probinsya, anak ikamangan na. Sa dino a probinsya? Da itangarod ti jak amo anak ko. Nagdamdamagak, ngam awan met ti makaibaga. Nagapo ka ka di ije kopraan, Gerald, anak. O nanang, nabambanugak ita nagbunag iti kopra. Kunak ngamin nga agadal ka, tapno saan ka nga agbumbunag iti kopra. Nagrigat ti agadal nanang. May ti agtrabaho, tada kwarta dagos. Kay kayat mo ka di ti agnanayon ang maibabaon. Uray awan ti adal, no nagagat ti tao, agbyag. Apay ngamin adi mo kayat ti agadal. High school laang tinalpas mo. Nangato day jayan nanang. High school ko naman. Ingka nga rod manganan, ta ingka aginana. Nanganakon, pinakanak ni Verna. Saan ka di adakas ti aramidam? Pangnamnamaam ni Verna? Ngam saan ka mo't anapod no kankwana? Saan ko abasol, tarinabak ko laeng nga inaram. Ngam sinong batan nakmeten. Nanang, apay adi naman laing baga kada kayo. No sa dino tinapananda. Ti damag ko kat ada dilubyo ang napasamak idi. Inyalis ida ti gobyerno iti agdodoma a lugar. Kat saan amay may sa tinangipanan ti gobyerno kadakwada. Anya adilubyo? Bimtak ti bulkan anak. Gapo iti napuskol alahar. Inyalis ida ti gobyerno iti nagdodoma a lugar. Ay, mano ka di ti taon mi, idi nagsina kami. Talo. Marigata nakagumatang idi iti gatas yo adwa. Imbaga nila ni atulungan nak. Idi kwan, nagpukaw damutan. Agkita kami pa'y nga ta iti kasingin ko, nanang. Tartari gagayak ti panagkikita tayon tumanon kuma, anak ko. Apay ka di analiday ka, Verna, anak ko. Saan ka di akagapgapo ni Gerald akaayan-ayat mo dito'y balay? Apay akas jay, mami. Ay ayatak ni Gerald. Ngam, kasla dinak ay ayatan. Pagkunaam adi na kaayayatan. Di pa'y makapagbayag dito'y balay. Umaylaang no pilitak, mami. Ay, panagkunak kat saan anapudnukan ka, anak ko. Tinapudno ang lalaki. Kat kanayon amailiw iti ayayatan na. Daytang harot ti madlaw ko, mami. Kanayon ko ang kailiw. Ngam, isukat dinak samat kailiw. Madlaw kumutkit di, kat nagagat ang lalaki. Di takupraan ti kaaruba ti pagtrab-trabahuan na. Imbagak ka dito'y kupraan tayo ti pagtrabahuan na. Ngam di na kayat, mami. Amangan numabain, ta saan kayo met nga agasawa. Imbag ta nakita ka dito'y kalsada. Kaano ka di nga umahidje balay? Nagkita tamatan dito eh. Saan ako na mapanidya balayo? Tadaramidak. Apay ka di akasta ka. Saan ka't samat anapudno kanya? Anya ka dito rin bang aramidak? Tapno makunam, anapudno akin ka. Kasla mapilpilitan ka ama pa ni Jebalay. Kababain mati ka na yun ang mapanidya balayo. Nang runa, tagad-adal ka. Kailiw ka mat nga rod. Ang mga noibaga ni mamim, adisturbuak iti panagadal mo. Apay no agadal ka mat ngamin. Tapno ka na yun tangag kita ije pagadalan. Masadutak nga rod nga agadal. Samay sa, awan kwartami. Nagtrabaho ak, ada kwartak. Apa yan, friend? Bigbigat, naliday ka. Ningamin Gerald. Jack marik na ti panagayat na.
Ladingitak nga ibagakan ka, akas tamot ti madlaw ko kan kuana. Saan anapudno kan ka? No saan anapudno? Apay nga inaramnak. Kasta kano dagiti daddo maalalaki. Padasen da ka lang nga arman. Tapno panagnakanda nga amuda ti agaram. Pinadpadas naklaang nga inaram? Kwagayam. Kapanunutak lang dayta Adamot aya agayat adi nakailiw ti ayayatan na. No apay mat nga iso ti inayat ko. No mabalin la ko mga isuro ti puso. Ay, no siyak ti kasta ti kaayan-ayat na. I-break kun. Agtuloy ka diti kolehyo? Nagturpos tayo iti senior high, Roger? Numakapasak iti scholarship test. Agtuloyak. Ngam no saan? Sumardengak pa'y. Tagurnungak. Sigurado nga iti Manila ti pangituluyan biti panagadal mo. Gusto ak ka di? Numakapasak lakit di. Ibagak mat nga rod ka dagiti dadakkel ko. Nga ijayak mat Manila nga agadal. Tapno agkadwata. Adda ka nupay dormitoryo ti lalaki. Iti asidag ti pagadalan ni Jay. Sus! May mayat manen no adda dormitoryo. Tapno saan tan nga agbiro kiti boarding house. Nangina ka no ngamin ti boarding house iti Manila. Day tamat timbaga Jay nangawis kanyak. Ama ki exam para iti scholarship. Tinasayaat. Kumuyog akan kang agpa Manila. Tapno makita ta ti dormitoryo. Verna, padasan tamat ti maki-examen para iti scholarship. Tain tamot agadal ije Manila. Wensa, kayat ko mati makapan ije Manila. Uray siyak kayat ko mati makadanon ijay. Sumabahliak man iti saritaan. Kasano nga ti manglipat iti ayatan? Ay na, gayam. Masirib ka. Saan ka kumangagpang nga dunga? Ay, lipatan man pa'y ngamin basit ni Gerald. No nga ta si Katinaram na. Kinayat mo ka di? Ha? No saan mo akaayan-ayat? Mabalin siguro. Nataer ngamin na talaga. Ado ti malilaw kan kuana. Siya kon ti numero 1. Sa bagay, no siyak siguro ti inaram na. Amangan no sinong batak mat. Angem, itikas di akababalin na. Ay, jak amon asaritaan, no anya ti mapasama. Addaman gayam damagak, nanang. Adda ka di pakabigbigan nyo, iti kun kunayo akasingin ko. Agkakaingas kayo launay, anak ko. Dandani saan amadlaw, no asino kada kayo ti Roger, wenno Gerald. Ha? Kasta ka di, nanang? Ay na, ad-addakat nga rod ang magagaranak ang makakita iti kasingin ko. Uray siyak mat anak ko. Manun atawan, ajak nakita ti kasingin mo. Mailiwak una yan, ngam awan mo't mabalin ko. No sa dino nga tamot ita ti ayanda. Pati day takon kunayo akasinsinyo. Saan nga ta mailiw kada kayo? Isungarod, ijay syudad ti ayan mi idi. Taagpadpada kami nga ada trabaho na ijay. Ay, anya ka di ti trabaho yu idi, nanang? Servidora kami iti restauran. Nagsardengak, idi adda kayon. Balasang pay nga rod idi ni Antilani. Adan asawa na anak ko. Ngamjak amuno sa dino ti probinsya jay na asawa na. Taga Visayas sa kano. Ada ka matgayam dito yung agtrab-trabaho. Apay adi ka man la di magas ije balay. Naladawak itay. Saan ako na magas? Tama nga no, maisturbo kayo kini mamim. Oh, apay nga imay ka dito eh. Mapan ko kumakitaan ni mami dita ko praan mi. Nakita ka, iso adim magasak. Kasta ka di? Ingka nga roden. Tama nga no, sapsapulan na ka ni mamim. Di ka di mailiw kanyak. Kanayon tamat nga kita Saan ka di? No saan asyak ti umasidagkan ka? Saan tangag kita? Kanayon nak ngamin ama kumikum iti trabaho.
Imay ka dito'y kupraan. Ngam kasla sa balit ni ayan ti panunot mo. Saan mat, mami? Adala jak kayat ka napasamak. Anya ti saan anasaya at anapasamak ako nam. Nagkita kami ka ni Gerald, mami. Di kami pa'y nakapagsarita na laing. Nga imbaon na kun nga umay dito eh. Amangan no si kalaang ti agay-ayat kan kwa na anak ko. Ikam iti space. Tapno amirisen na ti bagina. No ay ayaten na kamatwan no saan. Anya ti kayat ti asawan, mami. Amangan no ti panagriknana. Kat managing bubukod ka. Apay ko mama naging bubukod, mami. At ikayat mo. Kat ipaay na amin kan kang oras na. Amangan nukas na ti panagriknana. Kayam, atay bagakan ka. Ngam di ka ko mamasaksaktan ha. Anya ka di dayjay. Nakita ngamin nga adda kadwan ni Gerald a babae. Kasla, naasidagday titong galmaysa. Nakakitaam ka di ka nakwada. Ijay restaurant. Naragsak da amang mangan. Amangan no katrabahuan naman. Day ti jakam mo. Angam, apay ngay akas jay ti jarda. Iso nga saanan nga umay ija balay. Kuna ni mami nga ikakano iti space. Ayaw naktimbaga ni mamim. Rombeng asaan asikati kanayon nga umasidag kan kuana. Bayam nga isumat ti umasidag. Congratulations kayam. Nakapasa ka iti scholarship test. Oh, kaano tangarod ama pa ni Manila? Masapol ang makapa-enroll ta. Agyaman nak iti panang kablaw mo, gayam. Mapantanto intun umay alawas. Naggasat kan? Tana ipasam ti scholarship test. Addan scholar akadwak. Addan mangisuro kanyak. Ha? Pinadas mo kumamat ati nakitais. Barang naigasatam. Sus, saan ko nga minanamnamaan bro? Naimbagkan ka ah. Tatalagaan na laing ka. Sana bale. Adda ka laki di amang isuro kanyak. Mabalinan. Ha? Sika talaga. Nalaing kamat, no ipasnak mo. Ngam saan mat? Tasabali ti ipaspasnak mo. Ha? Anyang iti paspasnak ko ako nam. Amomon, oray saan ko nga ibaga. Ay ayam iti silpon tin into na rin. Ha? Si kansan ti kalaingan dita. Gayam, bilibak iti kinalaing mo. Talaga nga scholar kan. Ay, syak, malas ko. Jak nakapasa. Naigasatak la siguro gayam. Umadanin ti pa nag-enroll. Ijay ka kadimat Manila nga agadal? Wana, jak kayat ama isina iti mangisursuro kanyak. No saan ko nga amo. Agripaso tado ha. Jak ba't kayat nga ipasakar ti papel ko ken ka ah? Amangan no makita ti professor kat isupay ti pakaikatan ti scholarship ko. Kasano nga kat agdo matamat iti kurso. Di, saan ta nga agkaadalan? Ah? Aywan gayam, agdo matay ti kurso. Ngem no agpada ta iti vacant time, di agkita talangan ijay library ti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito'y kupraan. Mabalin ka di? Itulod na kami ka ni Devi ama pa ni Manila. Anya ti aramida mi Manila. Ag-enroll kami ka ni Devi. Umay na kami kumaitulod ijay Pierre. Kaano ka diti ipapan nyo? Into no may alawas. Adamot ni Devi akadwa makunom. Kayat mo asawan. Di nakmasango nga umay itulod. May alawas. Nga madamot ni Devi ako na makadwam. Kayat mo asawan. Di nakmasango nga itulod. Adda ngamin importante apapanak. Anya ti klase makaayat-ayat. Adalang arudan papanak. Di nakpay itulod. Ditakan. Pimanawan. Nasakit tinagam na. Pasensya ka na, Berna. Ngam saan kamot ngamin nga ay-ayatan.
napintas ka. Ngem saan ka atype? Apay gayam. Apay akas ta tilangam. Anya ka di ti parikot. Kasuron ko launay day Gerald. Ikarigat ang alipatan. Dahil ti kasayaatan a desisyon mo gayam. Idi pala ko mga inaramid mo dayta ah. Saan ka di arumbang nga itulod na kuma? Mas daawak mat iti dayjay akaayan-ayat mo. Ay, kasano a nagbalin dayjay akaayan-ayat mo? Inaram nakmat. Gaputa ay ayatag. Sinong batak mat? Panagkunak, kung kuna na lang ti panagaram na kan ka. Adda ayamot kasta akaayan-ayat. Iyarig ko iti ice ti puso ng agayat. Awan pulos bara na. Bro, amom ka din dagiti na duma-duma pa sa ti Manila? Saan nga rod, bro? Agpada ta a probinsyano, amapan iti syudad ti Manila. Sana bali bro. Agdaigam ko ama pa. Agdiretso ta iti pagadalan. Iti asidag namat. Isu tayan ti dormitoryo. At sa restaurant iti asidag ti dormitoryo. Sana bale. No agbayag ta ijay. Amutan to ti pasikot-sikot ijay Manila. Amo talaki iti pagadalan ken dormitoryo. Saan ta na mapukaw? Kasano ko maamapukaw ta? Kat saan tamat amapan agpasyar? Ket kalpasan ti klase, dormitoryo adagos. Anya pa'y ngay, no di kasta. Inton amutan ton dagiti nagduduma pa sa ti Manila, intan tumat agpasyar, bro. Damag ko anapan kano ti kaayan-ayat mo iti Manila. Di mo ka diin tulod. Imbaga na nga itulod ko. Ngam, aday naramid ko nanang. May saak a babae. Masaktanak lakit di. No di nak itulod ti kaayan-ayat ko iti papanak. Diyak man mo. Ngam saan ko ako rusunada ni Verna. Apay nga rod nga inaram mo. Kaasimot di tao. Napintas mat ni Verna. Nasingput pay. Diyak amo nanang. Agpaiso tay kunada. Asaan ama isuro ti puso nga agayat. Ngamdakkel akam mali ti inaramid mo. No saan mo akapkap na kanti may sa babae? Saan mo nga arman? Kunak ano di naksungbatan. Di ka di maasikan kuanan wag sakit tinakam na kan ka. Madi ti mang pasakit itinakam ti pada a tao. Gayam, dandani tayo kanon iti syudad ti Manila. Ang apay analiday kalata. Nasakit tinakam ko iti inaramid ni Gerald. Pinagang-angawan na ti ayat ko. Saan arumbang apagladingitam dayta? Nasaysaya at kiti ah. Dayta pay laeng. Naduktalam asaan anapudnukan ka. Makapungtutak iti inaramid na. Ay nagayam. Libatam laengan. Saksaktam laeng tiriknam iti kastangar aramidang. Linuko na ti panagayat ko. Napudno akunay kan kuana. Libatamon ko nakmat. Tapno makamove on ka. No agkita kami pa'y. Tsak amo no niya ti aramidag kan kuana. Bye-bye amon ko nakmat. Anya nga rod ngay. Adda ditan. Nailawan kan anangayat kan kuana. At datan dito pagadalan. Ijay mo tayan ti dormitoryo. O kita mo, nakasurat ti dormitory. Un agpaiso. Ay, sa pulan ta ti agdudumang nga opisina dito'y pagadalan. Tagin roll ta. Wen, kalpasan na. Inta agim tuod di ta dormitory ti lalaki. Bareng saan pa yan apunno ah. Iti kasta. Saan ta maawanan iti pagdagusan. Ay, katuna, bro. Ay, bro. Kitaam ka diti pada ta akasangsangpat na. Madlaw a probinsyano. Pakko na amat a probinsyano. Kitaam ani. Adamat igam na ama pa. Ha? Ayun nga agpaiso. Adamat gayam kadwata a probinsyano. Ay, imbagla
lakit din. Tabakan ti daytoy dua nagabay akatre dito'y dormitory. Uwan nga rod bro, nagasat ta. Naka-enroll ta. At dapay pagyanan ta dito'y dormitory. Bro, kita am tinakita ta itay a probinsyano. Umaymat siguro ag kita iti bakanti a pakidagusan na. Piman mat tagmay maysa. Imbag ka data tanduatang agkuykuyog. Nulakat na saya at ti kababalin na. Gayaman ta. Tapno at damat kadkadwa na. Wan bro, pimpiman ti itsura na. Siguro, numay sakmat nga imay dito'y. Sigurado akas taakmat. No awan ka matakadwak nga imay dito'y Manila, bro. Saan ako na nagpatuloy? Ijaya kon probinsya anagadal. Hello, Mami. Nakaawag kayo, Mat. Nakadanon kayo ka din dita syudad ti Manila, anak ko. Kanandanon mi, Mami. Awagan pa ni Devi ti kasinsin na nga da dito'y Manila. Umay na kami sukunan dito'y Pierre. Kasta ka di, anak ko. Mala, agan-anad kayo dita, ha? Uray da kayo, Mat, Mami. Agan-anad kayo, Mat. Ay na, anak ko, saan asyak ti panunutom? Da kayo adita, ta saan nyo pa'y akabisado dita Manila? Saan kami ang mapukaw, Mami? Ijay laang pagadalan kan boarding house ti pagyanan mi. Alang nga rod, anak ko. Agan-anad kayo akanayo, na? Mangnamnama kayo, Mami. Sige nga, Rodan. Bye. Kastoy gayam ti babalay diti Manila. Saan akas ijay lugar tayo? Nga adayo ti kaaruba. Naangot pa iti kanal. Imbag ano saan nga agsakit dagiti tao dito eh. Naira na lakit din adito iti ayan ti boarding house ti kasinsin ko. Squatters area kano dito eh. Umalis tanto ko man, no adda masarakan ta iti asidag ti pagadalan. Wen gayam. Makasapul tanto siguro no agbayag ta dito Manila. May mayat ko ma, no agawid laangan dagitoy nga squatters si Jay Probinsyada. Wen may mayat ije probinsya apagyanan, ta presko ti angin. Saan akas dito'y anagangot ti malangab mo nga agtaod kadagiti kanal. Bro, may mayat sa numapanta dita pagadalan. Intabiro kan ti classroom ta. Mayat sangag paiso. Amun ta. Tapno saan tantong agbirbirok inton pa nagsisarak. Kalpasan na. Padasan tamot ti mapandita restaurant. Iti asadag ti pagadalan. Sos. Di mo ko naan nga ijay ti panganan ta. Pangkitaan ta. No saan unay anangina dagiti lako da amakan. Sige. Bareng no saan anangina. Ket ijay ta amangan. No badama ti eksamen tayo. Sigurado laki diya saan ta amasangot ti agluto. Ijay tanto namangan. Angam no nangina. Ay, ano santan ti agluto? Anyapay ngay bro. Masapol nga aginot ta. Taadayo ta kadagiti dadakkel ta. Uray ko no baknang tayo. Ngam saan mat nga rod. Ay, makapaikawa mo ti kastoy. Nagpamanilan ti anak ko. Agmay sa akon diti balay. Kumusta nga tamot to ni Gerald, akasingin ni Roger? Mailiw akon kankwana. Diyos ko, sapay ko mataagkita kaming tumatlaang. Pangaasim apo, taitulok mo kuma, nga agkikita kaming tumatlaang iti masakbayan. Idilim mabasa ka nagapo ija tiyandaan. Nakitak nga adda kaduam ang babae. Asino ka di dayjay? Ni Melva dayjay nanang. Katrabahwak iti kupraan. Adda manan di pa nakakitak adwa kayo manan iti may sa restaurant. Adda ka di rumbang amaamwak. Isu ti kayat ko akatako na inay nanang. Kat kasano ni Verna? Nag-break kayo ka din? Madlaw namat siguro asaan ko akayat. Napimpintas ka di panagkitam ka ni Melba ngam ni Verna? Para kanyak, napimpintas ni Verna, nasingpet pay.
Saan kami siguro nga kagasat kini Verna, nanang? May mayat no kasaom analaing ni Verna. Ag formal break kayo. Sakbay nga isukat mo iti sa bali. Oh, nakasagana ka ka din? Mapantan iti pagadalan. Intamat again roll. Kan pasyaran ta ti pagadalan. Tapno ammo ta ti sir kantayin ton sirrek. Imbagkan ka ta scholar ka. No pay mat ajak nakapasa iti examen. Inta nga rudan. Sapay medyo adayumat dito eh. Sige. Naibaga ti kasinsin ko nga adda kanu nalaka apanganan iti asidag ti pagadalan. No saan ta makaluto iti balunan ta. Mabalinta ka no ti mangan ijay. Wen inta nga rudan itay pa'y anak karubwat ta. Ngam di ta pa'y lamapan. Nasawartan ti pagadalan. Nakita tamatan dagiti na duma-duma a classroom. Amutan ti papananta intun madanon ti sarat. Adupay mo ti kakadwata nga agdadamo. Nangag ko ti saritaan ti daduma itay. Imbag ka no, tay may damot kinita dagiti agbalin a classroom da. Mabisinak pa yan na nagsursur. Ay, oray siyak nga rod. Mabisinak mat. Ay, intamangan di ta asidag. Aguray ka. Nabati mo ti walit ko ije dom. Siya akong titaya. Tasikan tumat intun sumaruno. Oh, ayos nga rod Ala, inta nga rodin. Tamabisinak una yan. Bro, makitam ka di dagiti dua babae a sumungad. Ha? Ay uwin bro. Ay sus. Nagpipintas da si ka. Nang runa dyan nakablo sa iti pink. Ay na, nagpintas. Anya nga tatinagan na. Bro, kimita ditoy. Apay anas daaw da nakakita kan ka bro. Kinusilapan nak iti nakatadtadam ti nakapink. Apay nga ta? Mas daawak man ngagpayso. Asit gak, tadamagak no apay. Sige bro. Ala, ingka nga rodan ta urayan ka dito eh. Kita nam na eh. Kusilapan na ka. Nga payso. Mas daawak man iti dayta na pintas. Anya nga tatibasol ko kankwana. Adda dito'y dayta lalaki. Apay asan anak ikuyog ka data? Mas daawak nga rod. Kita timakdar. Kat umasidagan dito eh. Agbabawi no apay nga inasitgan na ta. Anya nga'y aramidam. Nasakit unay ti inaramid na kanyak. Ipariknak kwa na no kasano kasakit ti inaramid na. Ay, gayam. Agtanang kalaang Teka, asidagan. Miss, ada ka di basol ko kan ka? Tadamagang pailaan. Adoy! Anay ko. Nagturit ka pailaan nga agin dadamag, Mr. Gerald Douglas? Ha? San a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod. Ha? Intan Devi, panawan ta dayto nga ulbod. May kan. Ay, hindi nakiguyod agayam. Ay, agtanang ka. San a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod, Intan Devi, panawan tanday tanga ulbod. Umaykan! Ay, di nakiguyod agayam. Ay, aguray ka. Mabit lang, miss. Apay atinong panak. Di nakman kasarsarita si ka, Gerald? Mabit lang, miss. Kaya't ka makasarita. Kasaritam tarupam. Imay ka matlagayam dito'y Manila. Umaykan, Devi. Ay, unay kan, friend. Agay atinong pam. Ang aguray ka. Adamadlaw ko. Apay asabali ti boses na. Apay bro. Anya ka diti imbagam. Taapay at tinumpa na ka tinapintas sa babae. Ay,
Mas daawak nga rod. Inawagan nak iti Gerald. Ha? Aguray ka. Awan ka diti amom nga agnagan iti Gerald. Gerald. Kasta ti imbaga ni nanang anagan kano ti kasingin ko. Anya? Adda kasingin mo? Ne, sa dino tayan na? Inampun kano ti kasinsin ni nanang. Ubing kami pa'y idi. Sa dino nga ro tayan na ita? Dayta nga rod ti parikot ni nanang. Saan na nga amo? Nunap-napanan tinangampon. Dayta nga ta ti makagapo. No apay at tinong panaka ti babae. Ipagharup na asika ni Gerald. Kasta nga ta. Ayan nga tanday di babae. Kaya't ko kumaama kasarita. Nga dinardaras na ti pimanaw. Grabe ka, gayam. Ay, tinumpang day di alalaki. Gunggunana, awagan nakit din iti miss, akasla dinak am mo. Ti pakas daawak. Kasanong adda-adagos dito'y Manila. Kat pinanawan ta ijay Visayas. Kan pudno ti ko ng friend. Nadlaw ko man. Sabali ti boses na. Ang nalipatam ka din, gayam? Naglugan ta iti ferry boat. Sigurado naglugan iti eroplano. Iso nakadanon adagos dito'y Manila. Sabagay. No eroplano, mabibiit ti panagbiyahe. Dayta ti nakasuro na klaunay. Dinak pa'y intulod. Ngam, naglugan iti eroplano, adinak man lang kinaddoan. Agadalmat nga ta dito'y isong adda dito'y. Ha? Angam, awan matasam ni Gerald nga agadal. No awan, apay nga rod nga adda iti pagadalan. Dayta ti jak mo. Mas naawak no apay nga adda ijay. Hello, anak. Imbag tay mawag ka. Kailiw ka una yan. Nanang, anya ka di tinagan ti kasingin ko ako nayo. Kunayo idi, ngagkakaingas kami. Kasta nga rod, anak. Apay analagip mo ti kasingin mo. Adda ngamin babae anang tungpakanyak. Inawagan nak iti Gerald. So nagdardaras api manaw. Anya? Napanan di babae. Ang mga amuna ni Gerald. Nakakita anak ko. Iti may sa apakanan, iti asidag ti pagadalan, nanang. Umayak ko madita, tabirukan ta ti babae ako nam. Narigat ti agpaspasarak, nanang. Padasag pa amapan iti nasawa pakanan. Barang makitak mananday di a babae. Sige man nga rod, anak ko. Kanayunam ti mapan iti day di apakanan. Nanang, mas dawak launay. Ta idi nakitak. Kinusilapan nak. Idi nasitgak tadamagak no apay. Tinong panak matan. Anya? Anya timbaga ni nanang mo, bro? Gusto ka, bro. Gerald ka no tinagan ti kasingin ko. Agkita kami ko may tikabsat ko. Ha? Diyak laing pagarup nga dagayam kasingin mo, bro. Makita tapay nga taday di a babae anang tungpakanyak. Ay, agure ka. Kasano, no kriminal ti agnagan iti Gerald. Kat ipatiliw na ka iti pulis. Kriminal? Anya ti aramidak, bro? Ay, sus, delikadon sa, bro. Amangan no into nadata iti pagadalan. Kat adda umay a pulis amang tiliw kan ka. Si kamot, bro. Agkintayagak pa itimbagam. Saan kumamot, Malagip ko lang amin tinabiit pa yan na ipadamag. Pinaltugan ti pulis. Nga marong identity mo't gayam. Amangan no kaing ingas ti kriminal ti pinaltugan ti pulis. Naikanak iti pakariribukan. Sana bali, bro. Tulungan kang agpanunot iti aramidan ta.
Itaman pa'y makita ka analiday anak, at ka di parikot. Diyan ngamin babayan ang isukatakin ni Verna, nanang. Anda nakita ka kakibkibin na lalaki. Anya? Pili ka, pili. Ngam nakasarak kan iti kuggangi. Sinalbag da diya babae. Kunak no nanak man, saan mat gayam? Sinong batan nakakadin? Saan pa'y matkit di kanayon ko ngay libre, numapan kami mangan. Kanayon ko pa'y asagutan, kat alain namit. Ay, di nakapaymot gayam sinong batan. Kan di namot kinidaw kan ka asagutam. Ayunan nyo ka di diya babae, nanang. Saan nga iti ayunan? Ngam awan mo't relasyon nyo pa'y ako nam. Sayang, adun ti gastos ko ken kuana. Manipot agdata diti Manila. Di nakakadipay inawagan ni Gerald. Uray umawag, saan ko asungbatan? Ad talagayam dito'y Manila. Suron kon. Friend, kasano nga ta? No saan gayam ani Gerald titinungpam? Ha? Imposible. Adaya mo tao nga kakaingas launay. Adalat tamat nagdumaan da Kas kuma iti boses. Idi ngamin tinalyaw ko, kat addaim masidagkan kwa na tao. Saan kumat ngamam mo? Anya di kayat mo asawan. Napanunot ko, nga italaang mat nga adda ni Gerald dito'y. Kasano nga adda gayam na asaan mo ngamam mo? Ha? Nairala siguro nga day masidagkan kwa na tao. Langa na launay ngamin tinasdaaw, idi kalaat at tinungpam. Nasairak ngamin. Gapo iti di na panangitulod ka data. Umay matlagayam dito'y Manila. Uray jak makitkitan ti sinalbang. Hello, nanang. Kumusta kayong dita? Kastoy lang taa, anak ko. Anya ngay, nagkita kayo kadimanan iti babae anang tungpakan ka? Saan pa'y nanang? Nga maamakak iti imbagan ni Jerome. Nga mangan ka no kriminal ti agnagan iti Gerald. Diyak mamati a kriminal ti kabsat mo. Sapay ko maa. Tasan ati kabsat ko ti kagura ti babae. Sabali ko ma. Namnamaag day ta anak. Saan nga taasigod a kaayan-ayat na? Iso a kapungtot na? Ha? Kaayan-ayat? Ngam no kaayan-ayat na. Apay ko mga i-break na. Kat nagpintas ti babae. Sa bagay, narigat ti agipapan ita, anak. Ditay amuno anya ti makagapo. Kano apay at tinungpana ka. Ay, bayan nyo, nanang. Damagak to ti babae. No agkita kamin tumanan. Miss, mabitlaan. Di na kasi yan. Hindi mo kaya't nagriyawak dito'y si ka Gerald. Pangasim. San asyak ni Gerald akong kunam? Saan nakarap? Tatlo jak makita. Limpyo pa'y lang di pa nagkita. Okay. Limpyo. No limpyo ti panagkitam. Ngam kayat ka makasarita. Di ka kaya't makasarita. Manangal lilaw ka. Awanan modo. Impolite. Ha? Anya ka dila unay ti kaguram iti agnagan iti Gerald. Di ka man agpamarangawan madi nga inaramid mo? Kagura ka? Di ka kayat makita. Iso adinak surut-surutan. No di mo kayat nga gikisak. Sige, panawan kan. Sabali at talaga ti boses na. Gayam. Kasla sa bali itay jay lalaki Kasla saan ani Gerald? Pagkunaam ko maasan ani Gerald gayam. Saan mo ngamin anamingmingan ti rupa na, takaguram. Ngam siyak, mining-mingak anaimbag. Anya ko matinakitam kan kwa na. Taapay ako nam asaan ani Gerald. Nadlaw ko at talaga amas daaw. No ni Gerald dayjay, saan ko maamas daaw no apay akaguram? Tadakat nga rod basol na kan ka. Agpampamarang
Kasla saan, mate? Ay, addan samot saan anasaya at amapaspasamak. Jakman ammo gayam. Itala nga makariknak iti kastoy. Sanak matasigo da kastoy. Gapo siguro tanasaktan ka. Ang may mayat nulipat tumun ti sakit tinakam mo. Imbag tada ka dito yung nagti-classroom, bro. Oh, apay nga uman ang sabka. Anya tinapasama? Nakitak itay jay babae. Di na kayat nga sitgak. Agikis ka no. Kadwana ka di babae asigo da kadwana? Un bro. Anya nga tati aramidak. Kayat ko akasao. Ngam di na kayat nga sitgak. Sa dino tinakakita ang manapananda. Di kayat ko asawan, ti classroom da. Nagturong damat ijay science building. Tinasayaat. Inton malpas ti klase ta. Padasan da tagyan iti asidagday ja building. Di nakmat nga rod kayat nga umasidagkan ko na. Siyakton ti makaam mo. Kasaritak to. Ni, si kamot gayam day talani. Italaan na granata dito tiyandaan Kwa. Kayat ko man ngay dawatan ti anak ko iti pamakawan. Gapo iti inaramid na ka ni Verna. Ay, anya ngay nga rod, kapsat. Saan da siguro ikari iti tunggal maysa? Jakman ngamin ammo iti dayjay nga anak ko. Jakmat ngamin mabalin nga inakman. Awan basol mo iti napasamak, kapsat. Agyaman tadi nakagura, kabsat. Mababainak ngamin, gapo iti inaramid na. Awan maaramidan ta, kapsat. Saan ta atengal ti desisyon dagiti anak ta? Maasyanak ngamin ka ni Verna. Makalipat tumula siguro ni Verna. Binagbagaa nga igaid na laengan ti agadal. Kasapulak ti tulong mo, bro. Iti anyaman nga oras, bro. Si dada anak amang tulong kan ka. Anya ka diti may tulong ko kan ka, bro. Mabalin ka di. Asika ti umasidag iti kadwa ti babae. Ibagam asan asyak ti ibagbaga na Gerald. Areglado, bro. Ipakitak ti Aidim. Tapno mamati a Roger tinagan mo. Wan, bro. Ikagumaan ta amaamuan. No ayan ti ibagbaga na Gerald. Areglado ko nakmanan. Ilaw-lawag ko. Anabayagtan nga agkaadalan. Kano tagaano ta? Sapay la ko ma. Tamamatikan ka. Anya nga tayo tinagan dagiti dua babae. Maamuan tanto dayta. No mailaw-lawag mo iti kadwa ti babae. No asinuak at talaga. Asan asyak ti ibagbaga na Gerald? Bro, rumuaran dagiti estudyante. Siputam dagiti bumaba. Ta siputak mo dagiti agpangato iti kalsada. No makitam ida. Ibagam adagos. Tasyak ti umasidag kadakwada. Awan, bro. Sa anak unay nga agparang. Dito uyak lingad. Tapno didak makita. Adon dagiti rumwar. Ngam ni. Apay ngawan dapay. Ngam. Dito iti nakitak ang nagturungan daytay bigat. Ngam apay nga awan dapay. Kasano nga ta makita tamanan dagi jay. Kaslada makiayayam itilin ng mangan. Aganos tapay basit, bro. Ado pa'y madagiti sumagmamano arum rumwar. Magagaranak ang mga mo. No ayan ti ibagbaga na Gerald. Rumwartan, tanalpastan ti aramidan ta. Mapantay jay pakanan. Saan ta na mapanmangal daw iti boarding? O sige, intang nga rudan tamabisina kun. Uray siya, mabisinak matan. Makapabisin mo ti agaramid iti report. Nagadungamin. Anos laang ti kasapulan, tapno makaturpos ta. Ay nagayam. Agbilang tapay iti manu atawan, sakbayng agturpos ta. Intang arudan iti pakanan. Makitam ka di dagiti rumwar iti ruangan?
dagiti dua. Aglingadak, si kalaang ti agpakita. Sige bro. Sa anak nga agpadlaw ngay nururay ta ida. Mapanda siguro iti panganan. Sige bro, saan ka pa yung agpadlaw? Madamdama, sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Sige bro. Ala, surutek nga rod ida. Sige bro, katsapay ko ma, tama kasaritam. Madamdama, sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Wen bro. Ala, surutek nga rod ida iti papananda. Sapay ko ma, tama kasaritam. Agturong da iti basita restaurant. Saan ako nasumurot ijay? Tapno saan manan apumanaw ti babae. Dayayin bro. Napandang agpaiso iti restaurant. Darasam bro, tapno makasaritam ida. Awan bro. Sige, dita ka pa nga rod. Ang mga no ag-take out da. Kat saan ko ida makasarita. Sapay ko ma, tama kasaritam. Tapno di na kuskusilapan ti babae. Damagam, noan niya tinagan na. Imbaglakit din. Tada da ito'y asidag a restaurant a pangananta no di ta nagbalon. Wen nga rod. Ado ti padat nga estudyante nga umay mangmangan ditoy. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo, madam? Nadyak agkam mali. Sikat ikadwa ni Gerald. Husto akka di? Ha? Ay, awan ti amok a Gerald, miss. Mabalin mo lang ti makikatugaw kada kami, sir. Kukwa ti restaurant ti tugaw. Para kadagiti amin a parokyano ti tugaw. Agyamanak. Agtugawak nga rodan. Ne. Ay di matday taigam mo. Kunam nga awan ti amom ngagnagan iti Gerald. Pudno day ta. Saan a Gerald tinagan ti gayam ko? Kaadalak manipod ubing kami. Kitaan niyo, at to'y tinagan na. Pudno ka dit ibagbagan? Kitaak man ti ID na. Roger, dalmas tinagan na. Day ta ti pudno, miss. Kaya't mo asawan. Saan ani Gerald titinong patigayam ko? Day ta ti pudno. Iso amas dao kami itigayam ko. No apay at tinumpa na adagos. Awan mo ti ammo na abasol na. Ay, kababain pa'y. Tinungpak adagos ti lalaki. Saan matgayam ani Gerald? Ay, no sabali lang ang alalaki day jay. Amangan no pinagsasawan na ka, no nakaaramid iti madi. Sana bale, taimbagak mat kini Jerome akayat ko ang makasarita ni Roger. Agkid daw ka, iti pamakawan na? Wan gayam, kababain tinaramid ko. Idi imbaga na akayat na ti makisarita kanyak, pinagsasawak pa'y. Ay, pagmadyan na ti darasudos no makapungtot. Pudno day tagayan. Ay, agyaman ak tanasing pat ti lalaki at tinungpak. Pagarup ko nga no iso ni Gerald. Kasano kat karup-rupamat ngamin ni Gerald? Angam, at tanadlaw ko asabali, kalpasan at tinungpam. Good news, bro. Nasingpat matgayam di babae anong tungpakan ka. Verna tinagan na. Idinto a Davy mat ti kadwana. Agyaman na ka, bro. Mabalin ko ka di kasarita ti babae. Wen bro, kinid daw na ti panagsarita yo. Ngam saan ko nga imbagbaga ti maipapaniti kapsat mo. Si kantulatan ti mangibagakan ko ana. Agyaman akmanan kan ka, gayam. Sapay ko ma. Tamasulbar ti tarigagay mi kan ni nanang. Ang makita ti kabsat ko. Tarigagayak mo ti baligi yo bro. Kat, kaano ka di makisarita ka kan ko ana? Barang akikita tayon tumanan iti restaurant, bro.
Ladingitag unay tinapasamak, sir. Di na kumawagan iti sir. Sa anak mo ta maestro. Nanumuak lang nga estudyante. Awagan naklat nga rod iti Verna. Tawagan ka iti Roger. Umuna iti amin. Kaya't ko amaamuan. No asino ni Gerald. Ni Gerald ti kayan-ayat ko. Inayat ko iti napudno. Ngam pinagay-ayaman na lang ti ayat ko. Agkakaingas kami kadi. Iso nga yung pagarup mo asyak. Dayta ti pudno. Idi masidag ka. Impagarup ko asi ka ni Gerald. Nasurunak, tadakan dito'y Manila. Idinto a pinanawan da ka ije Visayas. Jack pa'y nakadandanon ije Visayas. Anya ka di ti apelyedo day ta Gerald ako nam? Douglas ti apelyedo na. Ngam apay nga iso ti pagsaritaan ta. Makapawan ganas day dya a tao. Madadaan laang timod ko. Adamanin sa bali, akanayon mo nga awagan iti cellphone mo. Kaya't damat ti makigayam. Di pagustuak ida nanang. Gayam ka di laeng, wano sa bali manindaytan. Awan sa bali aturong na, no di kasta nanang. Saan ko mamot akasta, anak? Babae laeng tiin into naram. Pagustuak amin ida nanang. Kaya't dangarod. Ngam saan nga rod nga umno dayta? Sigurado nga agsangit ti mapasaktam. Basulyo Apay ngamin anata ertoy anak yo. Anya? Kayat mo nga rod, analaad ka? Hello, nanang. Kumusta kayo dita? Nasaya at lang ka anak ko. Ada ka din maipadamag mo maipapan iti babae anang tungpakan ka. Nagsarita kami, nanang. Nanang, ada ka di posibilidad na nga ijay Visayas ti ayan na, nanang? Taga Visayas ti asawa ni Lani. Kasta ka di? Posible nga rod, nga iso ti kabsat ko. Anya nga ti apelyedo nga aramatan na. Kunamat ni Verna, a Douglas ka no? Iso nga rod kasta anak. Iso ti kabsat mo. Douglas ti apelyedo ti asawa ni kasinsin ko Alani. Tinasayaat. Umayak di ta Manila anak. O sige, nanang. Hello, nanang. Nakaawag ka mat. Aglugan akong itibas nga agpa Manila anak. Sabatan na kiti terminal. Anya tigagaraan nyo dito, hinanang. Kat numan nagululaw kayo itilugan. Sapayawan kadwa yung aglugan. Basta, umayak anak. Kaya't ko ang makasarita ti agnagan iti Verna akong kunam. At nangarod kada kayo day tananang. Saan ko pa nga imbaga kan ni Verna, tika dati kasingin ko. Siyaktun ti mangibaga. Siguradot pa'y no ni Gerald akabsat mo ti ibagbaga na a Gerald. Amangan no agkanagan dalaang. Adda kada kayo day tananang. Sige nga rod, nanang. Bye. Hello, Mami. Kumusta? Kastilat ta anak ko, nasaya at akmat. Si Kangay, kumusta ka dita? Nasaya at mat, Mami. Aywan gayam. Ada kaing-ingas ni Gerald dito eh. Gapo iti suron ko kini Gerald. Impagarup ko nga iso kat natungpak. Anya, inaramid mo dayta, adi ka pa'y sigurado. Tinumpang adakos? Wan nga rod, Mami. Nabainanak idinamuak asabali mat gayam. Imbag ata di nakapinagaramidan iti dakas. Wan nga rod, Mami. Imbag talasingpat jay lalaki. Anya ti kunam? In kasabaten ni nanang mo iti terminal? Wan bro, dahi tati kunana. Ipakadampay nga ro dito mayordoma dito'y dormitoryo. Tapno makidagos ni nanang mo iti bakante a pagturugan dito'y bro. Ayun gayam. Nalipatak mo tan. Imbag tayong palagip mo. Dahita nga minti pagalagadan dito'y kahit. No dagga po iti adayo a probinsya, ipakaam mo iti mayordoma. Intaman nga rod iti ayan ti mayordoma. Areglado bro. Ala, intang nga ro din. Imbagkit di tada pagturugan ni nanang mo.
Kaya't ko amaamuan, no talaga nga awanan ti relasyon nyo kini Gerald, anak ko. Manipod imayak dito'y Manila. Linipat kon dayjay alalaki, mami. At dangamin man ang nakitak akadwa na babae. Awanan ti bibiyang ko kankwana, mami. Naka-move on ka nga ruden, ano kasta, anak ko. When, mami, addan inspirasyon ko iti panagadal ko. Padang estudyante. Nasaya at no kasta. Ala, igaad mo ti agadal, anak. When, mami, arapapo ti makaadal. Madamag kuman. Agar-aram kadikan ka day takunkunam nga inspirasyon mo? Saan, mami? Nasingit kami lang iti tunggal maysa. Nasaya at nga rod no padamot lang nga estudyante. Ala, sige nga rodan, anak ko. Bye! Kaayan ayat mo kadimanen tinakita kakadwam ije kopraan? Apay nga mo yung adda kadwak, nanang. 5 basak itay, taada na panak. Nakita kayo ang nakatugaw. Napintas, saan ka di, nanang? Napinpintas ti panagkita ka ni Verna. Kaayan ayat mo kadin dayjay, anak? Una na. Siyak pa'y. Basta inaram kung ti babae, sungbatan na kadagos. Imbaglakid din, tadi nakakagura ni Verna. Kasano nga mo yung di nakagura ko na yun, nanang? Adda day ti panagsabat mi, inkidawan kay ti pamakawan, kat nasayaat mo ti panagsungbat na. Awan nga rod ti parikot no kasta, nanang. Kasangsang patyo ka di, nanang. Wen anak, amom ka di ti dagos di babae nga ibagbagam? Saan pa'y, nanang? Taijay pagadalan lang ti pagkitkitaan mi. Kayat mo asawan, jak pa'y makasarita ita. Ijay i-restaurant iti asdag ti pagadalan ti pagkitaan nyo, nanang. Ay, kunaklakit din no amumuno sa dino ti ayan ti dagos na. Saan ko adinamag ti dagusda, nanang? Kanayon kami mo't nga kita ijay pagadalan? Kapilitan nga rod ngayon ton bigatan ang makasarita. Tawan mo't klase yu itan. Anya pa'y nga ino di kasta, nanang. Naibagam ka din kankwana ti maipapan iti kasingin mo? Saan pa'y? Inlawlawag milaeng. Asan asyak ti ibagbagana a Gerald? Numaamuan nyo at anak yu ti bagbaga ni Verna. Anya nga iti aramiden nyo, nana. Mapanak iti ayan na barok. Kaya't kun amakita ti anak ko. Kasano ko ma? Ket saan kay pa'y mo't anap na pa ni Jayanda? Agpakadwa akto iti babae nga ibagbagayo. Ay ngam, at damat klase. Amangan no saan na kayat ti aglangan, nana. Ay, day tamanan ti parikot. Agur ayak ka di nga agbakasyon kayo pa'y. Kapilitan akastaan, nana. Adayo ti Visayas. Tagayjay ka no kat da Verna. Ay, kasla nagbayag nga aglabas ti panahon. Manipod na ibaga ni Roger ti maipapan ka ni Gerald. Saan ngamin nga iso ati kanayon ni apang panunutan, nana. Adda amasikuran kayo. Gapo siguro dayto iti napalaos nga iliw kun kankwana, Barok. Ala, iliwliwag yu pa iti amin, nana. Dumtang tumat lang ti panahon na panagkita yu kin ni Gerald. Ay, sapay ko ma, Barok. Ala, agtugaw kayo pa'y, nanang. Urayin tayo. Barang umay daver na dito restaurant. Agpaspasarak tayo pa'y laang ka di. Kasano no di da umay? Kasano ngay nga rod, nanang? Depende iti pasamak. No umay daw no saan. Ay, sapay ko mga rod, ta umay da mangal daw ditoy. Tidakas. Kat mo nagbalon da. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome. Asan akanayon, nanang? Ay, nagrigatan ayano da sapsapulan. Kasla maigag, saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome. Asan akanayon, nanang? Ay, nagrigatan ayano da sapsapulan. Kasla maigagagharang aglimlimman. Aganos tayo pa'y, nanang. Naanusan nyo ti mano at tawan adiyo nakita. Wen tawan pa'y ngamin damag ko kankwa na idi. Ngam itataadan na kadamagam. Magagaran akon makakita iti kasingin mo.
Relax ka kadilaang nanang. Inton kwan, nagsakit kayo. Ay, saan kumamot anak ko? Makita ta kumapay, Jacob sat mo. Imbag tayo may kayo dito restaurant, Berna. Yamam mo kada kayo ti inak. Naimbagal daw yun, nana. Naimbag man ta nakaumay kayo dito'y Manila. Si kaunay ti gagarak no apay nga imayak ditoy. Ha? Taapay, nana. Pakawanan da. No nailawan ko tinangtong pa iti anak yo. Ay, saan ama ipapan iti dayta, basang? Sika ti kang runaan ang makasulbar iti nabayagan aparikot ko. Ha? Kasano asyak ako na yun, nana? Anya ka di dayjay. Maipapanday to'y ka ni Gerald. Anya di maipapan ka ni Gerald, nana? Ni kadilani ti inana, basang? Amu yun ni Nana Lani, nana? Lukas ta. Kasinsin ko, balasang ko. Iso tinangampun iti kasingin ni Roger, ani Gerald. Isong matlagayam, nagkaingingas da. Wan nga ron. Siyaksapay ti agbalin arang tay tapno agkita da. Anya nga iti ko na ni Nana Ella. Sumurot da ije Visayas, no agbakasyon tayo? Day tati ko, nana. Nabayag kanugayam asinapsapol na. Ngam italang anadakamat tinagan ni Gerald. Gapo, iti panang tungpam, iti kasingin na? Ada dagiti agkasingin asan unay nga agkakaingas. Kan adamat dagiti agkakaingas. Da Gerald kan Roger ti maysa kadagiti dandani saan ang mabigbig. No asino kadakwada ti Gerald wenno Roger. Tsakon makontak ti number ni Gerald. Awan kanya akong ti number na. Imblock kan indilit kon. Ibagam ka di ti may papan ka ni Nana Ella kan ni Roger? Damdamagin nga min ni Nana Ella. Ngam awan mat kanya kon. Nakaawag ka mo't anak ko. Naalam ka din ti impawit ko akwartam. Wen, mami. Ngam sabali ti bagak ka na kayo. Anya ti ibagam. Malagip yung kaditi imbagak atinong pang alalaki. Apay ka di anak. Anya ti may papankan ko na. Kasingin kanugayam ni Gerald dayjay. Nakasaok ti inana. Taimay na dinamag. Anya? Kasingin? Apay nga dada ditoy. Agmaymay sa kano ti inhada idi. Iso nga inampun ti kasinsin na ani Nana Lani. Kunak man lupod nung anak ni Lani ni Gerald. Saan ka no, mami? Kaya't dati kumuyog kanyak no agbakasyonak dita. Tapno agkikita da ka no, mami. Anya? Agawid ak pa ije lugar tayo anak ko. Umayak to no bakasyon nyo, tamapanta ije Visayas. Makapasyar ta nga rod adi na oras ije Visayas, nanang. No ipalubos ti apo anak ko. Malain na kun, tadag ije baboy ko. Imper ko lang iti karuba. Agurnungak iti kwartata, tapno makapanta ije Visayas. Alang nga rod, nanang. Itulod kayo pa ije terminal ti bus. Sige man nga rod anak. Kan adapay kayat ko agatangan. Imbag lang nga ipasarabok ije nagpakan iti baboy ko. Maladaw matkid diti klasik ita, nanang. Kaduan kayo, sakbay asumura ka. Mala, inta nga rodon, tapno saan ka maladaw. Anya ka diti gatangan nyo, nga itadyo itinangpakan iti baboy yo, nanang. Mangkita ak tulatan ije paggatangan ta. Diyak pa'y ngamin mo. No anya ti makitak di tamayat, di isunton ti gatangan. Hello, mami. Hello, anak ko. Ibagak nga takin ni Lani, ti may papan kada Roger kan ti inana. Saan ko mapay, mami? Di nakpainik kan iti karbangan namang ibaga. Da kayo pa'y lang tinangibagaak. Kasta ka di. O sige, no day tati ko naman ako. Kanayon yung kadi ang makita ni Nana Lani, mami. Manmanok ang makita. Aglaklakon sa ijay tiyandaan. Ta ijay tinaudi ang nagkitaan mi. Kasta kadi, mami.
Sige nga rudan, anak ko. Dahil laang ti kayat ko adamagan. Bye. Bye, Mami. Ne, si kamot gayam, Lani. Apay akas lang naklaan ka, nakakita ka niya. Ay kwa. Adala malagip ko. Saan ka di at tagaluson ka? Wan, apay ka di. Imayak ditoy. Tataga ditoy kat nga ron ti asawa. Ijay ka di tinangyan akam ni Gerald. Ha? Ne, apay anadamag mo dayta. Ay sus, anya ka din ti damdamag. Ay ilipata mo tinadamag ko. Mas daawak lang amin iti saludsud mo. Idin may kami ditoy, dakela ni Gerald. Wan gayam. Mala, lipata mo tinaibagak. Sige, tagdapay papanak. Sige. Apay akas jay iti saludsud ni Vanji. Iti anya aga po. Apay may kulkulang kayo, nanang. May kulkulang? Saan ba't Adala ang nalagip ko. Itay pa yan nadlaw ko. Adala kiti pa kariribukan nyo. Kwa. Laglagi paklaang. No sa dino, tinakaibatsak iti wallet ko. Jak ngamin malagipan. Adda ka di karga na akwartawan no awan, nanang? Kwa. Madanagan ang kadipay no awan kargana. Bayan yun. Awan maramidan nyo. No kinabawan nyo, tinangikan nyo. Amangan met no addala di ta kwarto yo. So nga rod alaglagi pag. Masarakak tumat la siguro. Nanang, no siyak ti makasarak. Kukuha ko na. Ngala, oray ko kwamon. Ay, indakman nga rod agbirok. Amangan no siyak ti makasarak. Ay, anya nga iti masarakam. Kat saan apod no mapupukaw ti wallet ko. Ay, pampanunutak laang. Maamuan ng tungata, nga iso kat ampon. No kasta, amon ni Vernang adda kasingin mo. Ay sus, bro, amangan no makagtang itinangampon kini Gerald. Ginasayaat. Tapno am mo ti kasingin ko, tipod no nga inana. Sus, panagkunak. Adda madi nga ibunga na dayta, bro. Anya kumangay ti madi nga ibunga na, bro. Panunutam ka di, bro. Saan ka di amasaktan ti may sa katao? No maamuan na nga ampun lang? Kayat mo asawan, may mayat? No saan mi ang makita ti kabsat ko, bro? Saan nga iti kasta, bro? Ti kayat ko asawan. Makisao kayo pa itinangampun kan ko, ana. No anya ti kasayatan nga ramido nyo. Amangan, no agpadada amasaktan. Hello anak, nakasangpot ako dito lugar tayo. Nasayaat mo't no kasta, nanang. At naimbaga kanyak ni Jerome. Kat ibagak mo't kada kayo, no anya ti makunayo. Anya ka di dayta, kasla na patag-unay dayta. Amangan ka no, numasaktan tirik na da Gerald, kanantilani, nubiglaan tayo ti mapan ni Jay Balayda. Ibaga ta, kasingin ko ni Gerald. Kasta nga trag paiso? Anya nga ron ti aramidan ta. Mailiwak una yan iti kabsat mo. Insingasing ni Jerome, akasari tayo pa'y kano ni Antilani. Sakbay amapan tayo iji ayanda. Kasano ko makasaritak, anak? Jakmot nga rod ammo ti ayan na. Padasag nagpatulong ka ni Verna. Tapno maala tayo ti contact number na. Sige man nga rod anak ko. Tapno makasaritak mo ti kasinsin ko. Verna, adda ko maipagpakaasikan ka no mabalin. Unay ka tayo pakpakaasin. Anya ka ni Dayjay. No ka bang ilaklakit di, apay kit din asaan. Adda ka di mabalin mo akuntakan. Tapno maalam iti cellphone number ni Antilani. Padasag kay baga ka ni Mami. Taalaan na para kada kayo. Alaman nga rod, pangasim. Masapol ang makasaon ni nanang ni Antilani.
Kalpasan day ti apa nagsarita ta. Awagak ni mami. No agkita da ka ni Nana Lani, padasan na nga alaan. Ngam no mabalin. Di na pa'y ko maibaga. Ti maipapan iti kabsat ko. Namnamaan day ta. Agyaman ak unay, Verna. Ibilang mi, nga utang anaimbag anakam kan kadaytoy. Hello, anak. Hello, mami. Agpakpakaasi ti gayem ko. Ano mabalin ka no, kat alaan nyo ti contact number ni Nana Lani. Ala, tano makita, alaet. Saan nyo ko mga ibagbaga ti maipapan iti kasingin ni Gerald, ha? Ay, sapay dandanik na ibaga. Imbag lakit din at nalapdak tingiwat ko. Pangasi yung mami. Rumbaga saan ada tayo ti umuna amang ibaga. Uwan, anak ko. Saan ko nga ibagbaga? Makaamudan ton no anya ti pagtutulagan dang aramidan. Agyaman ak, mami. Inton maalayo ti cellphone number na. I-forward yung tumat kanya. Uwan, anak ko. Italaang manen ang nagkita takabsan. Wan nga rod. Makumikom tamat nga minadwa. Dito'y kagayam nga agtrab-trabaho. Nabayagan. Nga sabay samad nga miti pakitsin-tsindaam. Ay, wan gayam. Itod mo man nga rod kanyak ti cellphone number mo. Ha? Di mo ko naon nga text me ta. Mabalin lang tamat awan dakas na. Aguray nga rod erwar ko ti cellphone ko. Saan ko mat memoryado ti number ko. Ala. Yag mo nga rodang tapno mabalin tamat ti agten next. Maragsakan lakit di na Roger kan ti inana. Maragsakan da nga ta, anak ko. Ha? Anya nga tangagpaiso ti mapasamak inton agkikita dagiti upat. Dayta ti saan tangaam mo. Ngam adamat karbangan dya ina ni Gerald ang makakita iti anak na. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la sumangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la makasangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Ti saludsod ita. Kat no kayat nila ni nga ipakaamukin ni Gerald. Nga iso kat ampon. Dayta ita ti parikot. Amang ano di na kayat nga ipakaamukan ni Gerald. Hello, anak. Anya ti kao dyan adamag? Di pa messenger yung impasak ti contact number ni Auntie Lani. Ha? Kayat mo asawan? Addan number na kan ka? Una nang. Intad kanyak ni Verna. Ay na, nagsaya at magtanday dyan nga ubing. Una nang. Dakkel ti papel na iti mapaspasamak kada tayo ita. Wan anak, dakkel ti koneksyon na iti kasingin mo. Una nga rod nanang. Nang rugi, iti tinungpanak. Adamot pagsayaatan ti panangtong panaken ka, anak ko. Ha? Ni nanang mat. Anya kumangay ti pagsayaatan na. Kat saan mo siguro nga inkagumaan akin na sarita, no di nakatinong pa. Sa bagay. Mas dawak ngamin idi kalat at tinungpanak. Alangarudan anak ko, tapadasag ang anak ko. Saan mo siguro nga inkagumaan akin na sarita, no di nakatinong pa. Sa bagay. Mas dawak ngamin idi kalat at tinungpanak. Alangarudan, tapadasag man akong taken ni Antim. Aguray pa'y nanang. Ibagayo ka diya mapantay dyan ton bakasyon? Wen anak, mailiwak una yun iti kabsat mo. Nanang, kasanungay, no di na kaya't amaam-am muna ka ni Gerald. Kunana idi atulungan naklaang nga agawir, tagmay may sa akat nga rod. Idi kwan, nagpukaw damutan iti kasingin mo. Kasanong rod itan, no ipanaw namanan. Ipanaw na nga ta? Katlaklakayanan ni Gerald. Anya ka di man ti pampanunutin yun, nanang. Itaman pa nga inala ni Vanji ti cellphone number ko. Amangan mat no kayat na ti gumatang itilako yun, nanang. Kasta nga ta.
Kasla ngamin ada sa bali ang makagapo. Anya ko maasabali ang makagapo. Dayta nga ro ti pampanunutag. Amang ano inikan nyo lang iti sabali akay papanan, nanang. Jak man ammo anak. Kasla dag parparik na kanyak. Anya ko madayta. Dayta nga ro ti pampanunutag. Inted mo ka din kininanang mo tinamber tinangampun iti kapsat mo? Un bro, barang maawagan na, kat makapagsarita da. Sapay ko maa, ta makapagsarita da iti nasayaat bro. Namnamaak da ita, bro. Kas lang imi nagduwa-duwa aki tinangampun iti kapsat mo bro. Ha? Amangan no di na ibaga ti pudno iti kapsat mo. Ha? Kasta nga ti aramiden ti kasinsin ni nanang? Kunang amin ni nanang mo, api manaw adi nagpakpakada. Amo na matayan ni nanang mo. Kasta nga kakomplikado ti amin? Kastoy na bro. Umuna-unay, masaktan ti kasingin mo na maamon na. Sigurado adamagan na. No apay nga impaampun ni nanang mo. Kung nanalakit di, apay asyak ti impampun nyo. Ay, di na nga maawatan ti sitwasyon ni nanang. Iso nga impaampunda. Saan ngagpapada ti panunot ti tao bro? Adaman nakaawat. Adamot saan ang makaawat. Ure ikagumaam nga ipakaawat. Hello, anak. Hello, nanang. Nakasauyo ka din ni Auntie Lani? Ay, saan nga rod anak ko? Kanayon mo't abisi ti cellphone na. Kanayon na busy? Uno, awan signal iti ayanda. Amok pa yun nga'y anak. Awan mo't ngamin ti Facebook account na akas kanyak. Agpada kayo asan anasem iti Facebook. Kasano, jak mo't amo ti kudkud itak. Basta makatext kan makaawag akan ka, umanayon day jay. Iswa narigat asapulen. Tawan Facebook account yung agpadpada. Sa anak mo't nga rod anaesem iti Facebook anak ko. Kunak nga minasuruan kayo. Ngam kunayo matataktak iti trabaho. Ay, agpay sumat. Manaktak iti trabaho dayta a Facebook. O, kas kumakan ka. No nasango mo ti ag Facebook. Addan dagiti kanito ang malipata mo, dagiti trabaho mo. Nakasaw ka din ni nanang mo, di kayat na makasaw? Narigat ka numat ang makontak. Narigat ka dito signal ijay ayan nyo? Medyo. Masapul nga ipilpilim tapno da signal. Isumat lagayam adipay nakasaw ni nanang ni Auntie Lani. Basta, di nasardayan nga awagan tapno makasauna. Sigurado akas ti aramiden na. Magagaran ngamin ang makakita iti kasingin ko. Umadani matkit din ti bakasyon tayo. Makapan kayo matta ni dya lugar mi. Agyaman ak unay kan ka, Nasingpat kam gayam. Kunaklakit din, nukasla ka tigre. Takala at nakidi at tinumpa. Sorry, Jakmat ngamin na nalapdan ti bagi. Kanayon nak ngamin idi apaayan ni Gerald. Sapay ko ma. Tama ikariak apangibaw ingam itiriknam. Intundum tang ti panawan. Hello? Asino ka di daytoy? Lani, si Kadaytoy saan ka di? Wan, siyak ni Lani. Asino da ka di? Ay na, agyaman ak una ita nakontak kamatlaangan. Ni Ella Daytoy. Manang Ella? Kasano Ang ti? Lani, umay kami man dita. Noong bakasyon dagiti eskwela. Mailiwak una iti anak ko. Anya? Ibagam ka di ka ni Gerald si kati inana? Saan ko mahmuta kasta? Sana di makal ni Gerald. No sana gapo kanyak. Ay, saan ko maakasta ading ko? Saan ko mat nga alaon ni Gerald? Kaya't ko lang ang makita ti anak ko. Sige. Bye. Asino ti kinasarita iti cellphone nyo, nanang? Tainidap yung matadagos? Da kagayam dita. Nangag mo ka diti saritaan mi.
Anda ka di rumbang amangag ko, nanang? Ha? Damagak laang no nangag mo. Awan nangag ko. Nga mas dawak laeng. Takaslada ilimlimad yo. Anya kumangay ti ilimod ko. Dahil tangarot ti madlaw ko kada kayo. Kaslada saan nyo akayat amamuak. Awan ilimlimod ko. Anya nga rod ti kanayon apakariribukan nyo. Madlaw ko nga dadiyo kayat nga ibaga. Nanang, imay kayo mat dito'y dormitory adiyo imbagbaga. Madanagan ak ngamin. Ta idi kinasaritak ni Antim Alani. Inidot na ti cellphone na. Ha? Inigdap na? Apay ngay? Di na kayat amaamuan ti kasingin mo nga isukat ampon. Nanang, adda isingasing ko. Tapno makita ta ti kasingin ko. Anya ti isingasing mo? Ibagam, ama pantay jay tayin tagpasyar. Ibagam kan ni ante, nga oray di mo ibaga, asikatipod no nga ina. Ha? Ilibak ko asyak tipod no nga inana? Pagparangan tayon, ngagkapidwa kami ka ni Gerald. Tapno awan ti masayar tirik nana. Mayat nga taday ta nga aramiden, anak ko. Tapno awan ti masaktan tirik nana. Sakripisyo, kan panagpabusoy ti kasapulan, nanang. Makita talakit di, ti kasingin ko. Adda nagatidog at text dito'y cellphone ko. Basaak man. Umay kami pumasyar dita. Tapno umiliw kami kada kayo kan ni Gerald. Saan kon nga ibaga asyak ti pudno nga inana. Ti kayat mo ti masurot. Tapno laeng makitak ti anak ko. Mayat samo ti kunana. Anak ko latta ni Gerald. Agkita kami pa'y nga agkasinsin. Nabayag adi kam nagkitkita. Manipod inyakar na kami ti gobyerno. Gapo iti dakkel alahar. Oh, nanang. May kulkulang kayo man namang basbasa iti teksyo. Kuha ngamin anak. Ada ka no umay pumasyar dito'y akasinsin ko. Kadwa na ti anak na. Kapidwam. Kapidwa. Itaman pa'y nga da pumasyar akasinsin nyo, nanang. Adayuda ngamin. Tagapuda pa ijay Luzon. Luzon? Adagayam kabagyan nyo ijay Luzon? Uwan anak. Umay danto ka no agbakasyon dito'y. Anya? Lani, umanugot ka kad itimbagak. Nulakat saan ta nga ibaga ti pudno. Asika ti pudno nga inana. Umanugotak. Anya pa'y ngay, no di kasta. Amangan nga minumasaktan tirik nana. Ken, amangan no maikkat ti panangipatag na kanyak. Umanugotak. Basta makitak ni Gerald. Amom ka di ditoy. Kat di ka pa ininmay. Awat parikot, Lani. No pagayatan, ado ti pamuspusan. Anya? Ada kayo matgayam dito'y Manila, nana. Wen balasang ko. Bakasyon yung matngaminan no bigat. Saan ka di? Wen, nana. Mabalin tayong ti agbiyahe nga agpabisayas, inton maminsan abigat. Ay na, magagaran ako na yun. Makitak matlaan ng tikasingin ni Roger. Imbag ta makapasyar kayo mat ija lugar mi, nana. Sika ti instrumento nga impaay ti apo. Tapno matungpal ti kanayon nga ikarkararag ko, balasang ko. Ti kanon na pudno akararag, di nakapaayan ti apo. Agpayso day ta balasang ko. Mano atawan nga inururay ko da ito'y agundaway. Bakasyon na nagiti eskwela. Umay sigurong ti ibagbagak akasinsin ko. At dadan, kunayon tulatan ano sumangpit da, nanang. Wala anak. Diyak amo no maragsakan na kung saan iti umay da. Rumba nga maragsakan kayo Tanabayag nga rod adi kay nagkikita. Wan matkit di Madlaw ko kat kasla madandanagan kayo nga umay da. Okay ko Saan matkit di? Apay ko maamadanagan na.
Dayta masungat ti balay da nana Lani kan Gerald, nana. Adada nga ta dita, balasang ko. Nakalukat mo ti tawa da, nana. Bareng adada dita. Agawaan tayo nga ron ti magna. Magagaran ako na talaga. Makadanon tayo lata, nana. Amangan pa'y lakit din umaitibkul kayo. Ay, saan? Narwama ko na magmag na iti saan a kalsada. Mas daaw da lakit di makakita kada kayo, nana. Amumot ket diti kasinsin ko, nga umay kami. Tanagsarita kami babaen iti cellphone. Adda tayon dito'y, nana. Umawag tayon. Verna, adda ka? Sino ti kaing ingas ko akadwam? Mabalin ka di nga arakupan ka, Gerald. Ha? Ayan ni nanang mo alani. Amudak, nana. Sino kayo? Siyak ti kasinsin ni nanang mo. Siyak ni Ella. Isumot ni Roger nga anak ko. Nanang! Addan ti kasinsin niyo, kanti anak na. Kaing ingas ko. Adada, kunam. Nanang! Umay kayo dito, oy. Umaya ko, da kayo matgayam. Manang. Arakupan ka man, manang. Nana. Kadwayo ni Verna. Kasano na pasamak? Nagamamuda iti pagadalan, ading ko. Ni Verna tirang tay. Tapno agkikita tayo. Auntie, Gerald. Agsasarita day jay salas. Agsarita tamamat, Verna. Nagpintas kamatan? Agyamanak. Ngam awanan ti sigod a relasyon ta. Adan sa bali nga ay ayatak. Manipod dinak inkaskaso. Pakawanenak. Adda karbangam nga agayat. Ngam itala nga maamiris ko. Ama dit inararamid ko kan ka. Sana bali, tanakamubunak matan. Nalipat akong ti amin. Adamat nga minan sa bali nga ay ayatak. Nagasat, no asino man day tanga ay ayatam. Kat manipo dita. Agbalbaliwak matan. No kumadi ka binaybayan. Data kuma, aging gaita. Manipod ita, kanayon kami nga umay ditoy. Kan mabalin nyo mati umay pumasyar iji balay. Uwan manang, agbalin tayo akas lamay maysan a pamilya. Gaputag ka kaingas kami ka ni Gerald. Kabagis ti awag mi iti tunggal maysa. Una, kabagis. Umay kami mat agpasyar kininanang iji Luzon. Uwan anak, inta matagpasyar ijay. Nabayag ajak napnapan ijay. Mailiwak matan kadagiti kapamilyak ijay. No agkuyog kami kini kabagis, Roger. Ado ti mas daaw. Kasla kami pinisi a prutas. Ket pagyamanan tayo ni Verna. Isu tinagbalin arang tayo.